Lambida lakpadu wakari sungangnade Mantri Pukri yorakpada yangbana achapo leiba kumkringai luchingna wari hekta haujilai. Mingdu kai haiba. Channa tapna. Ai bara. Au ming kai kauge. Ai gidi luching hen bi kauge. Ai gina chan kauge. Chan hoigi imung sunom duna hingjaba imung ni. Machi ama mabung ama makhoi machil mana ohum ni. Mabung sunupi thire. Handakta mapalai khidabada ngairi. Adubu mabung du tungana chakre. Mamaga maga ama chari. Luchingna amuk makata rai. Class kya kariga? 12 pass tawraga makatam thatre. Chahi di kya suraga? Chahi kun mari sukre. Aina ngarang kunum doi sukre. Aikhoi jena chechandagi chahi mari halle. Kai honabiriga hojikte. Yamda angang tuition khar tawe. Tungdadi kai tawba pamge. Haidi isana pamjaba sinpham tawge ga khanbado. Ngamjaradi mafam chaba amada phanek fi safam center gum ama hanglaga handloom gi dukan tawba pame. Lalai mana marak thatna nokleduna dayaina SBI manager adodi lalai magi wadu loidringai chandu peri tawraga aina dayaida ibani khangna kumsi aidi yam lairere dayai hoiga yam khenai thakmana banu pithibi haijabani dayaina giri ta ini aina haibasu yade made lalai magalu chingadu chandangak na yengduna lei tanjadu da yangbadu lakle kuye moigise hawbudi hawebu sakthina kui channa lukthaduna leirambadu ubada yangba machan ani da yenglai luchingna gari do thawro dayai lalai mana nokladuna sathawrome thengkhrani yangbadu wadingangda chanda tangak yengduna gari du thawri garden yawbaga gari park tawshilamaga makhoi manungda changlai lalai mana hanglai dayai noi ani dang tungana wari sanaga hairo chandi lalai mada ikaina mamai dunon thaduna lei luchingdi changi maong aduda nokpa thengbada ware yangbana hairai hera nang suba mi kaina ba angang warasu se nanama oidoni khangaba chanda ikaina hairai as daya lalai mana amo hoine inamani khange bebarga kaijaro ei ngasidi ekhoi pulak wari sa se bako noni dang sarano ba luchingna amuk nokladuna ekhoi inamase yap tappa maliko chan nokfek tamak tawi yangbana chanda onsinduna chan phasana sakhang lause moyaniga aigi chanupi ani haibadune hoi khange magi mamingna haiba loidringai yangbagi phone du ko lai yohen oirambadu sat pai khatuna kanino tu yam yeliduna yohen hairai ayawun jingda laine nang gari khamba sida hangai ne nang dike dawriba hospital gam chatrabo ho isu pakhang ne nong phadok su koithok yai kaino yangbana nokladuna noi saiga lai ro pukri rong ki cafe du da lairi lao hoi le ramo phone du thamkibaga luchingna kanano dayai nang dayo henida masu swai da lai male changake lalai ma mamit mana chap yung kre luching mache da yengduna momon noklaga iye onthokpani da maso luching na mache da jirol tawrai sida chani haram bro lalai madu hoi haina mangak nomi yangbana lalai maga luching kada khuthinduna mana igi chanupi ahan lalai ma aduga mana chanupi atombi luching henbi yangbana makhata rai makhoi ani nasu nangbu khangnani ngi haibagini ngasi pulap hekta thengnarisi tanjadu da yohen du lai yangbagi maninglom dagini mana changlibadu lalai mada michi khachin lai lalai madi saurak tawna yohen da yengli makhoi ani gi mawong du da luching du khangnok nok thorai yangbana
Kaidourage Atombi? Luchingna noklaga tungde yengo. Yang basu tung onthorakpada Yohen changlakpada ubada. Kayam koina laikidori nangde. Yohen su changsilaktuna lalay magi heknakangi chawkriduda fami. Aduga nokfet tawna. Nangonda hana hongge dahe ay. Hojik pong nupi pangdaba nangna ayonda hana hongdoiba. Yenguda tha anisigi manungda hongdara to ay ay. Lalay madi luching da kangyang gengi. Luching su Yohen da kangyang gengi. Yohen di kangsing na da saduna. Bai, maro chan hai do. Mane, chan, mana aigi best friend, Yohen. Kurai day ni. Aigi na chan. Yohen tap na yarak tangang do nangang lai. Migi na kaya da tapi ba. Aigi na charoy nupi. Yang ba na tanja do da hang lai. Bai ka doroge. Ngasi se numit supay nupi jen sira kaliba. Yohen gi jagat na ba maong si ubada. Lalay madi ikabada loire. Mabung yaw bagi matumi na lay rabani. Naklam drabadi maga Yohen ga ngasi lana madi thoong bayay. Makoy ngayak wari sana raba matung yum hanaba pakinglom da thoglai. Yang ba na hayrai. Bai, abim ka tombi kasi nang tilamo. Ay, John sa tinbirurage. Yohen na momon nok na. Hoy. Hay, laohe ang nga ni. Luching na hayrai. Holak jari hanu balaway tang. Yohen makok tu makut na nando na. Nang sure nga si. Yang ba na hayrai. Bai koy to angangan nito yung pawdi tilamu ko. John su tak na. Among chalo kiki ko. Makoy su hoy hay do na layhore. Yang baga John ga su chat kre. Yohen momonok la do na. Luching, nang larak machin day jang kro. Na jese nga si di yung da pukrage. Luching fet hay dok do na gari ka kre. Lalay masu sao na Yohen gi lukham da kupang na thaki. Aduga gari da ka kre. Yohen su makok do na la do na. Nai ni sa nupi. Atu yang matong jadi do kay gino. Luching na nok la do na. Da Yohen, nupi na ngamba ng pahay ba do oidore ne ha. Yohen gari da kakat do na. Momonok laga hayrai. Nang sunupa koy na kanda kanga kani kangbra. Kay kangag to'y ba ide? Lalay mana momonok la do na. Yari ba dahan? Tanjado da Luching gi fonda toy sanagi ko lai. Sat paikat do na. Ima. Yung dami lai prapap lang na matawro. Hoy ima. Toy sana su fon tham kre. Luching maje da onsing do na. Milai sasala oy imana. Lalay ma Yohen da onsing do na hayrai. Gari do thawro kayno manglay do ba? Yohen momonok na gari do thawdo na lai. Lambi da ahum do wari sana do na. Monda nungay na lai. Mayum yorak pada lalay ma na hayrai. Dahan tabachin ba lehaw bra? Lehaw dida kay gino. Luching na marak tat na. Pangmalay itay na. Chatak ko chango kisi ay nese. Nang na itay kaurak pa sidi isa sinungay ba daw ine. Wari sana do na makoy ahumso imong da chang lai. Mayay ka da het kong kansilak pada lalay ma ngak na mamada yengi. Ningthem toy sana yang ba amadi ningthem gi mama na barazen magi nupi tha sana phamdo na lairami. Yang ba na hayrai. Bai, kaidorage lep lairadi chamo phamulao. Yohen su changsilak do na yang bagi nakanda tap na famthai. Adubu ma wadi ngang khidre. Raze na ngak na. Hen nang di kamay na. Yang ba na khomlai. Ay gi marum day baba. Wari do ningthem na marak that do na. Macha nupi ahan da onsilak do na. Nang baba razen ga mamathas na ga khamdraba macha thoy. Lalay mana nokfet taw na. Khange baba. Mapagi maong do da Luching lep to na layba ngamlaktre. Tap na magi ka da jangkre. Raze na amok. Jangkre sina ichanupi aton bidura. Ningthem di mamay haifet laytok to na famkre.
Thoisana nokfet tawna tapna khumlai. Mane tamo ichana pe tombiduni. Thasana na hairei Thoisana nasana pe tombise masak se yengbada ing launa nuksiba po ine atombise. Thasana gi wadu tabada Thoisana di momo nokjari. Razena amuk makhata rai. Class kya tamliba mana. Handa graduation loidoini. Thasana noktuna lalaimada onstilaga. Imaw na lon bacha thake haiduna laglibani. Nama na lon ke haibada lolhandribani. Thoisana na amuk haidai. Abem chango chasemo. Lalaimadi yohenda amuk dangyang lamlaga imong da changlai. Lalaimana kaidarage nangbo nasangam dabro. Luching mapi ira chena kaim tau de dai che chalo lusilao. Luching du mapabu phana warau rabasu mache mama amadi mabungi khallaga thoklai. Mache na chana bakari kari no semli Luching na chalo li. Chalo na lona mache da yengduna nungai tana hairai. Iche dayo hen leori bo. Leori. Chango haram drasu padauni ko. Lalay ma nokning dana momon nok laduna. Changa ise ang paramane. Napatok na mayok na bangam jise. Mataw na amadi hangga charani. Ima na di waramoy nga sigise. Ima di ichega dayo henga gimari khanglini. Dayay na khangdrasu, dayay na su oiroy. Lalay ma na pendana. Asigi minukhanga malayrise. Asina simba oidana kanana oine. Ipa oirasune masay sungnung shideba inama. Iche, nang asi haibala isida luhongadra. Lalay ma coffee cup ama sem na momonok na khumlai. Natay gay na ro adudi. Is, natay gay na nahangkay supanpan damase ngasi di kang panpala ida. Lalay ma makhol thok na nok to na. Coffee sem isi bupagira. Punsi su pasenjagi na sem liba coffee ne. Chado hairo puto orasidana. Ngakta ngayo loidore. Som dana kamdauri Thasana na yohenda onsindo na ibungon ang yumyorabo. Yaurudrin dokza. Raze na amok tamoga itay magado chache na haibane. Hayang sa payardi hayang oy na chache hairambani. Thasana na amok hairai. Amado na ne takman bada ichega itay gangay dabi hektala abane. Thoisana na ngak na hanglai. Ibungo yohenoy ga marimata thok na bro ichehoy ga. Sagay budi tongale adoda pokmina ba ichilinaw dagi hena nuksina na lairibani. Yohen di wangang da momonta magnogli nokja bagi wani thamoy nung dadi may gijing pokhay dorabani. Wari do nakal amada puthorak do na Thasana na ningthem ga Thoisana ga da tapna wa hawdorai. Thoisana nangi na chanupi ahanse imaw oijarage haizari sidane yabidaba dawgano. Yay nang sumabong ni. Ay naharise nang sutaselo. Nangi na chalse ichaningol gum ay na yumduda thamzage. Ningthem na nokla do na mapa ay na yara di yare. Ichano pibu namawoy na soy na pigani. Razen su amok haidai marup na buyabiradi hayang hekta manggol kajarake. Yang bana nokla do na imaga babaga na yara di ay gidi atum yare da mama. Thoisana di yohenda amung nungay tanay yang lai. Ngang nari bawa do da yohen fambang amlaktre. Pukhagat do na ay imong da ising kita taukige. Luching na chakan na hayringay yohen do changai. Lalay masu yohen changag padukhang libani. Adobo achapo to sem do na lay. Yohen su lalay madawa ngang dana luching do onsin do na. Ising kita take na changai ne tombi. Yohen do filter dagi ising yado na thai. Luching cha hayna hayna mamonok do na yohen da hayrai. Thao da yohen. Yohen do ising thakpaloy raga mamay lay thorak pada lalay madu nokfet taw na coffee cup amapay do na mangon da pirai. Lalay ma yohen da mamonok na yeng do na tap na hayrai. Coffee se thaklaga nupathok pangamraing biyo.